nalani ayithuli alright bafowethu bathi angeke nginqeme ngawanyoko yesihlobile insizwa neintombi zetha kaphephi la yesihlobile le insizwa akhona amabhingi ngaswazi bafowethu imfunyane lekhulumayo isilwane esihle sakatholakala malula ngimene crash lebhinga la babuta kadlala ingoma lemnanzi apho bathi ngathi edala wabo njani njani bathochazela bona bafowethu masikhuluma ngani sikhuluma ngobani mfethu uma ukhuluma ngathi ulwange ngathi namfethu chamba eshiselweni passport sitholakala khona nje bathi mawusifuna siyatholakala nazo indaba zokuxhumana ifana ngoba mfowethu siyakuzwa uyayishaya ingoma le jina yebeshuni wami lo ngimngedwe kusuka mjikijelo la kangwani so beshuni wami mfowethu ingabe ubani nje umuntu wathi hayi Nkosi yami ngimculo ngawuthanda kepha nangu umuntu wangena ngathi angena emculweni la mfethu ngisho ukuthi into belimlandela kakhulu ngisakhula ngijikijelo manje ngifundile ngawuthanda kusukela ngisakhula ushoni weqala uyahamba wemadoda nayeva wena losalikhumbula ikamela lethi wena ntombi angishaya kanjani bafethu siyabonga ukubana nemakumashaya amahle music wethu eqala siyathembisa futhi ngeminye imicimbi sazoba nayo bafuna kwadi ngingadi mina kuphela njengemfunyane ukuthi inombolo zemafoni manithola kuphi neyintombi safuna ukunishayela phela manigqoka kahle kanjeni manithola kuphi ke ngasithola ka-Facebook siyathola ngisibonele banzi especially ngaba nomfethu mfethu usho akhamba nomfuna kalona idlozi ngathi ukhunyela idlozi akayikhulumele le ndoda uswenkile ugqoke i-omega vele waqondanisa wathi the black ungathini mfethu usho ukuthini lo black la kakhulu idothe elimnyama ke okay nami ngizowakhona ngihloshela umakhelwane wami ngesitshontsha just lapha emhlosheni nakulahleke inkukhu nibathinte namajanga ngoba intshontshe inkukhu siqonda ukuveza ukuthi ke nalapha eSwatini athi ngikhatha sinawo ama-artists la khona eshiselwe mafethu sabo ngoba naNkulunkulu alibusise njalo ngisawushaya ingoma nisithembisani kepha ngokulandelayo ngathi nje khona umsebenzi uplana ukukhiphana ayisaplana ngeke ngisho kangako base ngizanza abantu nje bangasifotosha ku TikTok satholakala crash lebhinga 2 dango bafethu siyabonga